No ndumrume umwena tinende taradhara nene nyuma ya nyumba yekekwithwo ni muntu kumenyekana Robert Mwiti ontura ya Karima Chogoria kiari na ndi kibanda twaritariria arari thokone ya keria chokania migambo na muthuganirwa umo wa mbabwa kirato ura nyuma ya bune ndi arethirite agita ko Mwiti na kwithia nyumba yekiaturi ni bathetete bune ni onto bamonki uyu tirombere kurwa kumania na barabara kuthuka gari ya monki yarimo kwithira ndi kinya Tere Umati Mugambi na ripoti. Robert Mwiti umwe wa aturi bantori ya Karima wandia Chogoria atigitwo agitaraga chara ya magiri na magiri ma mbeca bobo nyuma ya nyomba yake kugwata mwanki na kubya yonthe na kuthira muthenya we mundiriri tiyo igukinya kintu tara mugwanja no ana baire bejerere au bambere rugongo ruria nyomba ni kuya ndamuria kuna nte kuona agende kumbonera togo ntamiona ndaure ni gukuga mbu ambira mbu ekugwa kabakira leu tironda jani nkeneonera na metro makwa nkenedira nyomba ni mperu ndegwa kwa ndona mwankie guruguru ndawo nonto nanbira ndi atente funda ndakomya ni ate gukudi ngenda komya ate gukudi ndaumagana na lwero mpumagaleeta lwa nyomba mulwanyu kweko yano ntojo ni my cousin ngwa nyomba mulwanyu kweko yani ndagitanirie na lwero ndeja nkeja ndari nkwigwa zima moto ende nduganio na ni ambulance itetie ukithuganagirwa akuri na muntu bithiye nyombe no ya Mwiti augite iba kuri na gichanga chana muntu umwe thokoni akeria nyuma ya kumuona na iratu byake birabya urire nyuma ya nyombe ni yake kubunjwa mweri umwe muthiru na nyuma ya kagita ataikara jara ringirwa thimu kwirwa nyombe yake kugwata mwanki araturi bakuga akuri begirwe na barabangi kuona muntu akiuma nyombe benu nuko metha ino kwe mora kandona ekreta ira tujia kwa neji to ogitia gantu ngoronde kagerwa ngari keria daino muda ko weja wekreta mwira ira tuireja kwa jongwa ngoma yonda muruta iratu ngomuta iratu amwana nkenda kumuringa mwira nira amunyo kagena kutoka nkuringa wadimu na unke wa nyombe kwa tamonki na nyomba tia kwende mironde na mukakana kanana nimbira ndi mansolo mbijande ndeze nkanyira na utaoni ninde gwa kwankeruga ne mbegwire ngeti ya rugolwa ekaikara tanda kinga jiro guya ingwa no kam ndende nkiuma kajane togo mbonire nkiuma nyomba ne nkiuma gwa kwa nyomba no kambonire mwanki no kamba mbire kuga mbu ngetagantu bakiaraniria na ndeki bandeto bariuga nyombe ni ya Mwiti tikebya gugatwika agicima moto kiombire gwikinya bantu aguo indi gitira omba gwikinyia nonto bwanjira na nkinya barabara mbare inu kuthuka ngekinya ndende obunjira tembega nonto yale merale ne yale makweja ekole makweja ni baba mebira ya kujya amba kweja kwaria mwakire mebira ga kujya nyomba no ekwejaga sima moto ni onda migwiro mala itetie ni ete ko makonu nto barabara to tembega tutekirwa molomu na kajira kaga gutonya na kongarie te kugijaga riu ngari yatigwona ala barabara nikenda mibira eja gwikira loji mwena aturi gwikinya kenda gutetheria nyombe ni ya Mwiti etikaombe kubya buruka na kuthira gutire gintu baraomba kuonokia nyomba ni nuntu bwa mwanki kunene kiripotera Wero TV kuma gichigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi.